Kadin Dayal Upadhyaya Community College for Skill Development Center wa ijer kawaman gachnat yong ganihu haga khatli tri uni ubanai da pengkut ko ye sikai kre misteri wenyau sngi kawatip kam ka skill upgradation training program on carpentry kawada sedang na du kan rutri uni hi ubanai kiwa pendap ye cha sikai da mk kamwali phaungut nagi chnong wa pher ka rilom jaintia kamon utta open wandur ye kidin hedur wa pher yochna chuki palong wa ki wide Hagani kasi pengkut dewan emlang Profesor H. Lamin, retired founder principal in charge Din Dayal Upadhyaya Community College Waijer, wadaman kamu kongsan. UFR Sumer librarian nihu kamu sembut kongsan, Urivil Singh Pawa utrang kistong wa kiwi. Kini ki wahe wasian hawa iye kalam da banjur ki hajrong im kam utip iye yurim ijat kire wa chna ya kitir wa bon jait da kidin. Da kentu harok gi ya ki wada pendep ya kini kacak sikai wa pen emkam hok ki start wada yok gi wa upen emkam le ya ki kor ki bor ne benta ibha imit yong kihi de wa pen rap le wa kani man harok ko kam kalat kamai ya ki cucu da pencelur ki wa man le ki bakre citom hakikam yong ki klem da khenyi iko helai luti na jrong wa man ki wa yai cha wa khen kor ye por Hejo ipor onggi gani ke isikai man ko kamci benta iperchang yong ka Din Dayal Upadhyaya Community College wo kuntu ye start itip kamci benta yong ka National Education Policy arja arphau da pengkut ya yalang dai sam ya ki certificate segi pada pendep ye cha sikai wo ye kentin ikuble da yo na wellness rembai program coordinator ka Din Dayal Upadhyaya Community College idea engkam bo dengan apa yo ini Yuruti yo, wah dah yo aku buat sini kerja dah betul tu, mana kita nong mana punya sini nong ni, nak di jua pi, ngau keran mau lai, kini kita yang ngau keran mau lai, kan ni ngau lai sebelum kerok, jangan ngau di sini ni, wah yo tiba yo budi nabi, dia lek kimai, betul kena cina pistol mari ni, kimi bang deki mai cina. Terus nang gimana suki rap suki ubun gigi bidana do kepolong tiap rusuk lah mboy desain enam budi nabi amso mudusnya aku poya tele kunga le mati chasu i dapat kini sana satu wakala mo ndu mesin musnya maya ni mundu poya seki chenong yang pi mundu chemo pi wala pi ye beto nei benda timlang persoalan nei benda ni musem yo pi nan benda ya pi tapi ya pi ngai jan belai umi pi konkret sistem ni terusnya pi bun di jongklam boganya di sana kita galat tuti wo yo di gitar naga bang le support ini itu itai naga bang ju go rumah nombo ko de term some condition nong em de galun de mier de nong budin ka kada kamte kena muyo itu kapitan dasna kami kini era tangwa ndu mesin de ide kunun pandu le ide da em itu will power ko kok pa ide odono yongi wa lai ba cekmat ngai ublai pi but ukur pu pi ya be yung besem pi hak jing long bru yongi nong chimi nong em di kon di ti yongi kira utipi ya ge jing kai kwa pi de yo pi bat Tuhan bar pi sa kita gi generation Tuhan ba kin bang du lani kin penja no ya gini skill ki bang pi ba pidon ba pum bai la ong maribel la ai kasap ka phong ble i challenges ki bon ngan na sai pi 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 ku mu nong trei basna gi di state o basna gi shelf ki ndrei limba ke challenges but limba ka jingtre si tom ku jompi ini ki ideas ki jompi let's say pilihan share tam apreng jompi ki be tre ye ka kam ndrei wat ki ba penni ki ka dien ru nei pi yo ben the source ini ka dia no man time yo so bun ba ki jing tang ba yo ka dien ka ba pha ban yo ka dien ka ba terbet di tani ka skill based program kaba pondok ang ni pi maka nyusi tade ba pinmi pa nang ni ba fin face gini challenges da ka ba pi persiap pa ban influence
Yau bril, pasnong tahaw, lani yano iba day pat man penmi ya ini jadi iba long kajingarap. Pi day ban influence bagi